Ibihe byiza rero kuba dukurikira muherereye mu bice bigiye bitandukanye mu bihugu bitandukanye twizere yuko mumeze neza twizere yuko mukomeje kugira impagarike n'ubugingo uyu mwanya twongeye kandi kugaruka mu makuru ndetse n'ibiganiro aho tugiye kuba turebera hamwe ibikomeje kuba bivugwa hariya iwacu tubabwira uko hazutse n'uko haramutse ndi kumwe n'umunyamakuru wa Mibunda TV1 musanzwe mukunda musanzwe mumenyereye agiye kudufasha mu buryo bwo kugenda tuba twanariza ibirimo bibera hariya mu karere k'iwacu gipfizi mwaramutse neza bwana Mutabazi amahoro mwazukanye tuzutse amahoro mwaramutse n'abantu bose badukurikiye kuri Mibunda TV1 n'abadukurikiye kuri Birasa TV. Murakoze cyane ndagira ngo rero utangire uha ikaze abadukurikira hanyuma dutangire tubaha update yuko ubu nyine iwacu hifashe. Yambo kuba dukurikiye mwese kuri Mibunda TV, abadukurikiye kuri Birasa TV mwaramutseho amahoro. Iminsi 13 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026 ubwo tuzukiye mu makuru yacu mu gitondo tuvuga amakuru yavyutse hirya no hino. Amakuru yacu araza kuba atuyahera iwacu mu misozi miremire ko twababwiye ko ahari iminyonyo yacu niho ibitekerezo byacu biba biri ndetse ni nako bibiri ivuga ngo hari ubutunzi bwawe niho umutima wawe uburi. Makuru yacu rero turaza kuyahera mu misozi miremire y'Umurenge. Bwana Mutabazi oya twinjiza. Urakoze cyane gipfizi guha ikaze abadukurikira abakunzi ba Mibunda TV1 abakunzi ba Birasa badukurikiye baherereye mu bihugu bigiye bitandukanye. Iwacu hakomeje kuba havugwa intambara zigiye zikomakomeye aho ingabo za Kongo zifatikanyije n'igihugu c'u Burundi bari mu mugambi wo kurimbura abanyamurenge ndetse yewe n'abasigaye bakiri bazima bakabimura muri kariya karere kabo ka gakondo aho tumaze igihe mu ntambara bivuga yuko n'uyu munsi aya masaha turimo dukoraho ikiganiro hari intambara. Gipfizi nk'umunyamakuru ukomeza gukurikiranira ibibera hariya ubikurikiranira hafi kuri ubu nyine ibintu byifashe gute? Yego shuti bavandimwe adukurikiye kuri Mibunda TV1 Birasa TV. Amakuru azuke mu karere k'iwacu na amakuru y'intambara. Turacari mu bihe by'intambara zikomeye cyane. Ubwo muri Bicumbi hongeye guturuka igitero kiza gutera muri ya mihana za Bidegu na za Karingi. Ubwo mu gitondo kare bavyutse batana mu mitwe n'ingabo zatwirwaneho amadubu y'Umurenge. Ariko kubera ikibazo c'amarezo gihari twabashije kuvugana nabo mu gitondo intambara itangiye batubwira bati intambara iratangiye ariko kugeza no masaha murabizi ko abari mu ntambara ntibaba bari ku matelefone ariko ayo twabashe kumenya nuko mu gitondo igitero cyabuze gitera hariya ndetse ikindi gitera hariya haja vagwitsa nkuku uzaja mu ziri za Mikenke mu rwego rwo kugira ngo abari za Mikenke babe barwana n'abari za Bidegu barwane ndetse birashoboka ko nandi marembo baba bayateye aho bwakereye kugira ngo twirwaneho itabasha kuba haraho yo kwiroganiza ngo ibe yarengera abaturage kuko mubizi uyu munsi twirwaneho kiragwana n'ibihugu bitanu. Utesi ibihe irarwana n'igisirikare cya FARDC arico gisirikare c'abicanyi ba Kongo, irarwana n'igisirikare c'u Burundi, irarwana n'igisirikare ca Tanzania, irarwana n'abacancuru, irarwana n'intera hamwe zasize zikoze genocide mu gihugu cy'u Rwanda ndetse Kongo irimo nabo bise insoresore zabo z'abagenocideri za mayimayi ba mayimayi bababumbiye mu izina ryitwa Bazalendo. Ibyo byose birahanganye. Effective iri hariya ni benshi. Tibatere ntaho borwana ngo batsinde kubera imbaraga. Nukuvuga ngo mu Rwanda hano bagaturuka hirya kubera iki? Kubera ubwinshi. Akaba ari cyo gihe iyo abantu bumva ngo se ngo bateye hanaho ngo se bacu bageze he bafite imbaraga amadu bafite imbaraga ararwana ariko ikibazo nico akarere ni kanini gafite inzira zose zituruka nukuvuga ngo leta yakoze uburyo bwo kuduturutsa ibitero uruhande rwose ari naco gituma yafashe ibihugu bitanu ikabyenteresa muri bino bihugu kugira ngo babashe gutera akarere kaminembwe. Niriya za Rucuru haje za Masisi naho ibitero bigize gute birahari. Ubwo leta ya Amerika Donald Trump yasabaga ngo nihabeho ico bita ngo ni cessez-le-feu immédiat guhagarika kwitambara kwako kanya. Nukuvuga ngo Kongo niho izibonera umwanya mwiza wo gutera
urabona bakiri Buvira AFC igifite Buvira mu by'ukuri ibitero bya Minembwe byari bimaze gucogora ariko ngo basabe ko bava Uvira ubu mwanya mwiza w'ingabo za leta ya Kongo kwitegura gutera akarere ka Minembwe imisozi miremire ya Minembwe. Baravuga ati ubwo babaye bakidushubije hano mureke duforce ingabo zihace ibikoresho bihace tubashe gusenya kariya karere ubunyine nituja kwemera ico bita cessez-le-feu immédiat tuzayemere umusirikare wacu wanyuma ari za Nyangezi. Hanyuma urakoze kuduha update ubu nyine uko byifashe. Hanyuma ku munsi w'ejo umuyobozi wa MONUSCO yituye hariya ku kibuga c'indege ca Goma. Tuboneraho no kongera kubwira abantu yuko ikibuga cari kimaze umwaka wose kidakoreshwa n'indege, ejo ariyo ndege yari baye ya mbere ihituye. Hanyuma mu byo yararimo avuga yararimo agaruka ku masezerano nanone ari hagati ya AFC ndetse na leta ya Kinshasa, avuga ati guhera ku itariki 18 basinya amasezerano ngo y'agahenge, ariko bikaba bibabaje yuko nayo magambo muri uwo mwanya yavugaga iwacu abaturage barimo bico. Yego tutaragera ku Goma reka maze kubwira situation uko imeze yari haruguru iwacu, nabwira na bene wacu bibumbiye mu ishiramo ry'Akagara. Ejo nibwo mayimayi zabashe kugera mu mihana imwe yitangiriro hara mu Minembwe zibasha gusanga umukecuru w'imyaka 100 utarabashe guhunga baramutemagura. Ni ikikubwira ngo twirwaneho iramutse ikoze icifuzo c'Akagara ngo barambike imbunde ikava hariya abaturage basaba ko barambika imbunde zira mayi zikinjira mu yego bo basaba ngo barambike imbunde. Kiriya nikikubwira ngo se barambitse imbunde hoshe kagakorwa iki? Kuko bafasha abajenosideri bose b'u Burundi, bafata abajenosideri abishanyi ba Tanzania. Tanzania igira ababembe benshi, ari nabo yaforumye irazana barimo n'abatanzania ngo n'abasirikare ba Tanzania, ariko harimo ababembe benshi. Yego icya gatatu bafata abishanyi Rwanda abakoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda bafite nk'uburambe bazi ko bazabarimbura amoko, abari bo bazana gukoresha hariya. Icya kane bafata abasirikare ba FARDC babatreninga kwicana, nibo batumye hari iwacu. Mission iyi ni ukurimbura ubwoko buri hariya bw'abanyamurenge ngo barimbuke burundu, kandi n'ubu umugambi wabo mubisha urakomeje kugeza ubu nyine urakomeje. Gusa Imana hamwe na twirwaneho na AFC M23 igerageza kuba yoramira ibisigaye, ariko ibyinshi leta igira gute ishaka kubyangiza. Ariko gituma mubona bahagurutsa amadrone kuza kurasa abaturage hejuru, babarasa na za katusha sertirari, bongere babarasa n'amadrone hejuru mu buryo bwo kubahahamura no kubica. Kandi bagiye gukora ibyo babanza gukuraho amarezo kugira ngo ibyo bazakora muri no periode bizaba ari ibintu bibe nta hantu biri recorded, bibe nta hantu bifite evidence. Ari naco gituma wabonye representant wa Nations Unies ejo waravuga ngo baje gukurikirana ngo cessez-le-feu, guhagarika intambara. AFC rabungira ati n'ubu nyine duhaye tuvugana mu Minembwe abaturage ko barapfa leta kirabica. N'ubu duhaye tuvugana Masisi abaturage ko barabica. Kubera iyo mpamvu nyuma y'ino ndege yawe nta yindi ndege yemererwa kwitoroga no kuri indege ca Goma. Byavuzwe yuko nyuma yo kuhava ngo bamukura inzira ku murima baramubwira ati ibyo mwarimo mutekereza yuko hari ingabo zanyu zizakoresha iki kibuga kugira ngo zije ibuvira, ibyo nta bihari. Mbere yuko nubundi twinjira kuri aya masezerano yabo, ko byavugwaga yuko ingabo za M23 zimaze kuva mu mujyi wa Uvira hagomba kuja izi ngabo za MONUSCO, ariko zikahaja ingabo za Kinshasa zidahari, wazalendo badahari, n'abariya bacancuro. Kuri uyu munsi MONUSCO mu gihe itarahagera akaba ariho abacancuro bari batunganyiriza FARDC ari amadrone yo gutera iwacu, akaba ariho abazalendo bose bari, FARDC nihirunze. Ubundi zino ngabo za MONUSCO zagombaga gusanga bariya bakabana cyangwa n'ubundi bari biteguye kuhava. Ubundi MONUSCO n'abari abazalendo ni kimwe n'abacancuro ni kimwe, kuko ibikorwa byabo bose ni bimwe. Ari nayo mpamvu wabonye AFC yanze kubafungura ikibuga cy'indege cya Goma. Buriya Rugenzaza avuga ngo gusara neza no gusarara mu misozi y'iwanyu.
baza bavuga ngo ubesha umugabo umubesha hatagera. barabazi kuri Goma. esike igihe bakabongo baza baribwa MONUSCO yari ihari? Igihe abaturage bagaze bapfa kuri Goma MONUSCO yari ihari? Niki yarengeye? Ikindi hariya Uvira bari bazi ikigenderewe gusaba hariya kwari ukugira ngo babone uko bari abasirikare binjira baza kurimbura buriya bwoko bw'abanyamurenge buri hariya hejuru mu misozi miremire. Niyo yari misiyo. Nuko kuguma kubitinza kugira gutya MONUSCO ntibuze imbaraga ariko ntifite ubushake. Yego. Ari naco gituma uzasanga hari imishikirano ya Washington. I Washington niyo ni imishikirano itareba bya CCLF. Ni imishikirano iyo bise ngo ni ibiganiro bigamije inyungu mu bihugu. Ariko imishikirano ya Doha nivuga hejuru ino ntambara. Ariko ejo bundi wabonye ko Perezida Lorenzo asohora itangazo ngo ku itariki 18 ngo barasaba ngo ico bita CCLF immédiate. AFC yaramusubije. Yamubwiye ngo izo cooperation zawe na Gisegeti warangiza ukandika itangazo ngo urategeka ndi. Twebwe twavuye wa Angola. Niho twahereye twarahavuye. Ubu turi Doha. Doha ntiratubwira ko yananiwe. Amasezerano tubara na ya Doha. Ayawe na Gisegeti n'ubundi mwese muri abarwanyi. Ubundi CCLF ntabwo baba profita nimba bavuga ngo le 18 uyu munsi turi le 13 muri iki cyumweru no kuvuga ngo bemerewe gukomeza kurwana ku buryo tuvuge AFC uyu munsi yabishatse kongera kwisubiza Uvira cyane. Uno munsi igomba kwisubiza Uvira mu mpamvu zibiri. Mu mpamvu zo kurengera bari abaturage bo mu karere ka Minembwe. Cyo ni cyambere. Icya kabiri mu mpamvu z'uko kare akarere leta igashaka kuzagakoreshamwo preparation yo kuzatera muri no bihugu by'ibiyaga bigari ihagize tere ya training y'intambara. Ariyo mpamvu ibihugu biri hano hagati mu burasirazuba bwa Kongo bigomba kurwanya cyane ifatwa rya kare akarere kuko karamutse gafashwe ntibizahekera mu Minembwe, bishobora kuzagara no mu bindi bihugu. Kuko niba hafata bakashira intera hamwe bakashira abacancuro ikaba base militaire y'abacancuro n'intera hamwe n'abarundi n'abaki ngaho nawe ibaza igihugu kizaba gikurikiwe gusenyuka niki uracibwira nawe bita byumvikana. Bariya umugambi wabo no kwica no kurimbura kandi cyane aho babonye umututsi ho ni isoko. Ni isoko. Kandi urebye neza uriya wazanye ngo urisharje na operation muri Nations Unies yitwa ngo ni Jean-Pierre Berger. Yego. Uriya niwe wari uri muri zone turikwazi Rwanda. Ibyo abatutsi bashiriyemo. Niwe wafashe intera hamwe arazambutsa muri Kongo abwira mu butungo buzimfatiye. Uzitreninga niwe wazivanze ari mu bazivanze n'igisirikare cya FARDC. Ariko aje bundi Sena ya Amerika yabwiye Kongo ngo kugira ngo leta y'u Rwanda bayisabe gukuraho ingamba z'ubwirinzi nuko Kongo ikura mu intera hamwe ireka kwifatikanya n'intera hamwe. Ubu nyine intera hamwe na FARDC ni nko gufata amata ukayasuka mu mazi wamara ugamije guteka nk'icyayi wamara ukavuga ati kugira ngo kino cyayi kibe cyiza utandukanya amata n'amazi kabisa ni ikizame kidashoboka. Ngayo nguko rero ngira ngo mwabyiyumviye uko bimeze. Abasenga dukomeze dusengera iwacu, abatanga amafaranga nyaboneka tuyatange kugira ngo n'ubundi dukomeze gufasha abari kuribwa n'inzara, abari mu bibazo, abari kurengana. Ngira ngo muri kubyumva uko ariko tunashimira AFCM 23 tunashimira General de Brigade Charles Matama uhagaze ku baturage gupfa ko abaturage aza bigiranya murahirwa. Aravuga ati abaturage ntibagomba kudupfana gusa. Turabwira General de Brigade Makenga chef d'état major wa AFC ko agomba gufata Uvira. Aramutse abanyamurenge bashize ari hano za Kiriba araha muri Plaine de la Ruzizi ngo nuko tafata Uvira n'ubundi sico cyambere
muniswi amerika ipojeje yanze nafate uvira azocange mu bindi cyane. Tunashimira umuyobozi wa Mahoro Peace Association Douglas Kabunda, nabonye bakomeje kugerageza ubuvugizi nubwo bigiye nyine bigoye, tubwira abantu ntibatwumve, ariko ni byiza ngo dukomeze tuvuge. Yego, ubona Douglas Kabunda afite umutwaro w'ubwoko, ubwo akagaraje ubundi kabonanye na Gisegeti, nawe witwa nawe ni Douglas, ngo yajanye muge mwana na Gisegeti. Maso aramubaza ati ese none mumaze kubona na President Gisegeti mwamubajije ku rupfu rw'abanyamurenge bapfa mu Minembwe? Yaravuze ati rwose ibyo Minembwe nta byari biturashije ishinga mu byo twari dufite, nibanyamushakiraga indamo ibara ni barusahurira mu nduru cyane. Noneho ariko Douglas Kabunda ibintu video ze zagumye gutredinga, aha yabwira abazungu bari abategetsi bo muri Loni, ababwiri n'abafite imyanya muri Amerika, ababwira ikibazo c'abanyamurenge, ababwira ikibazo c'abaminorite b'abatutsi muri rusange, ababwira ko Kongo n'ubu nyine baba bavugana, n'ubu nyine bitero bigakomeje he. Wazobona abazungu babagira gutya gusa nuko bo kumva, ariko kwemera bemera bashingiye ku nyungu zabo. Mbere yo kwemera babanza kureba inyungu zabo. Ico kibazo cyane. Unareba nakira n'ikibuga c'indege ca Goma basaba ko gufungurwa, ntago ari simple z'abakongomani, ni inyungu zabo nabanze ko gifungwa, nabo nabandi muri abo nabo bafite mu izindi nyungu. Urumva intambara ya Kongo irakomeye, kandi amahanga afite uburyo yayiplaninze, ahereza Kongo favor igihe intambara yorangiye, bakongera igatangira kugira ngo babashe kubona mu nyungu zabo. Ariko kandi turashimira AFC/M23, turashimira Intare za Sarambwe, turashimira Amadubi Murenge, turashimira abayobozi ba MRDP, turashimira abayobozi ba AFC/M23, turashimira abayobozi ba Mahoro Peace Association, turashimira abayobozi ba gakondo barangajwe imbere na mugenzi wacu wari muri Canada, perezida wa gakondo. Rwose turamushimiye cyane ku bufasha yakomeje gutanga, uhereye mu bantu bari mu Kamanyura. Nta mahonije tubwira za nta organisation internationale yita ku zacu, ibyacu turabyimenyera. Ni nayo mpamvu AFC/M23 ikwiye gushira Uvira, gufatwa kwa Uvira bikaba prioritaire kuruta gukomeza. N'ubundi se barakomeza bandike ntaga ihinduka cyane, nibatere Uvira bayifate kubw'inyungu zo kurengera abaturage, tacaha bazaba bakoze. Nibamara bazobyange kimwe nuko banze gufungura ikibuga cy'indege cya Goma, bazobyange kimwe nuko banze gusubira muri Sabyinyo, bazabyange kimwe nuko banze ibindi, bizaruha bigere hehe, bigere kwiherezo. Amakuru yacu nakagenda kagaruka, amakuru y'intambara agenda ahinduka. Ubu tuvuga ko ibitero byatewe tutazi resulta, ariko mu mugoroba turaza kuba twamenya ngo se intambara imeze gute. Ariko ico twizeye nuko ukuri kuza gutsinda, nubwo mubona abicanyi batugotse buri gihe, ariko cyo twizeye neza nuko ukuri kuzatsinda, igihugu congere kigira amahoro, abana basubire bakine, ababyeyi basubire bacunde, abasaza basubire baragire, bavuga imisango n'ibigwi by'intwari zadusize muri rura rugamba. Ubwo twibutsa abantu ku itariki 19 za kuno kwezi kwa kabiri, ubwo dutegereza kwibuka Lieutenant General Makanika n'intwari zindi zose bajanye nazo muri kiriya gihe. N'iki gihe bakomeje gutabaruka babasanga, amaraso niyazagura igihugu ntikigurwa amafaranga, kigurwa amaraso. Kubera iyo mpamvu tuzakibona dushingiye twubakiye ku maraso y'intwari zacu itangiye. Rero turashimira abanyamurenge bose ku isi bakomeje kugitegura uriya munsi wa 19, tuzabashe kwizihiza uwo munsi umwe, tuze tuwutanga kubw'ubuzima no kwibuka ibigwi n'ibyivugo bya General Makanika Elias. Makuru yacu nakagenda kagaruka naho mu mwanya. Urakoze cyane rero, komeze kugira ibihe byiza, ndetse n'abadukurikira mwese mukomeze kugira ibihe byiza. Abatarakora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru uko agenda akugeraho kuri izi channel uri mukurikiraho ikiganiro. Ibihe byiza rero n'amahoro y'Imana. Yego.